Langhen Town Committee pen PMAYUM so ki mamo ke wangwe puthak CBI ke tarlip nangji pusi Yosuka song pen ke hang ke taram. Lakhain ko report nilip MSC constituency ke parlo marjong club along nilip Mondol Congress Committee hoy pen join extended amai ke pedopon. Mayor rihing ke lik de rajok sikarong parpi apran kedamnang. Kalitang mohon tournament pen football memorial ke patu angdung kiti. Kardom Karbi Abirta than abangphi ni limerina hansepi non arjuitha birtang ton pen. Lakhain ko ratrok duar bagori MSC constituency ang kangpi daitor police station ke parlo arlong chihu men hansi arong amekar sunahan si achar sikarong parpi mayor rihing penajok apran kedamnang. Phai kunini phain ko rahini arni kang sama por sikarong parpi alang li chainong ke kokdam penajok aria bang mayor rihing anun jogalong chingnang lok penaj alang li kopai ke langno pen adima long amat apran damnang lok labang so por hon maduta thekdun long de lo putam berta riptun long Lapu daitor IC bidyut because pura sita metong sikot pen arjulong si adimak long an paledun. Puta difu civil hospital along an postmortem apan pon lo puta berta ribdun long. Lapen halapu rong arara tumpen kaning je pon ke mea ring atum sita me achiklo sita nang chilang le puta ning je pon rinti. A mea ring abang komargan anders nilitum meche thorpon bom puta hadang arong arara tumpen perang kea theng no che thandun lapen nilitum achiklo jonwang sita me tangka bangke chepidun ver puta than pachinipon. Lapen tu hawar arara tumpen kisung ki povek abang puatom Lapen hawar arara tumpen kisung ki povek abang puatom apan compensation pivek nang jiputa rata tumpen ki hang padopon. Halapu sikarong parpi achor abang taguvati damjui pen nang chepodun deded loputa pirta ribdun long. Lapen tu local MSC Forest Development Board mai puatom apan steme nang ravek nang jiputa rong arara tumpen choning ri padopon. Berta pangdakpon daitor pen amosing T365 News India. To labang so thak alam ke Adap ko lang di chenong lu lo ama se chenong abang halap pu salong ari chising nang lo labang so puthot kachip lok la jing ko mat khala len hala so karena min lan abang hula angsong abati abang dak pet ama hala so ang chin along mana ari min lan ari nang jawak lok ama se labang so akare nang suntuk ama lang di tachini ne dalo labang so kachip phana che nong kachip lok la mi ko ma se alang di da ma so da Pente la lang li phan ko ma lo thek dun long ke thek de lo bang phu tung ke ka lo school du na tung wang lo labang so ladak mi ki thu thek lok ma si au so ma bang mi kang bob ari long lok ma si ke lang lo la ma si thek lo ma si rong so ra phan Lakhain ko rapon nilip MSC constituency ke parlo marjong club along nilip Mondol Congress Committee hoy penchi patir pipon si joint extended amai ke padopon. La solong mai pangcheng pon prayer prang rajaning ti block mai phula pen. Babu Hanse district chunbang hoy pen japon si mai pangcheng pon prayer prang rajaning ti block mai phula pen Babu Hanse district chunbang pen jalin ponsi armu chejeng padopon. Marjong club along pen pangcheng pon si chokiola thana tower an paledam si Mondol Congress Committee asahem an paledam labang sor muchejeng along lomahu sarpo Babu Hanse DCC chunbang nilip duar bagori rajaning ti block chunbang ilison krodun maipu Nelson Singnar chunbang relief killing chunbang lapen lomahu sarpo amana peng pen chetongdun labang sor muchejeng ke padopon laki petrol diesel lapen hormu hortrador ke pa super pigajo Congress party pen kachesong padopon puta thanpon Armu chejeng padopon da phi puthot rat amai pi padopon la so mai long janat terang MNCC amai phu pen si mai che pahe phu pon la pen mai ke phalam the sar fabric cro pen japon si la so long Ilyas phangchoni li Mondol Congress Committee dun mai phu pen ajok arsik jik alam the mai along than pon la pen nilip along PCC tin ta mai phu la pen chun bang la pen klem bang don atum chetong dun la pen penang an Congress apan ke kroera atum chetong dun si mai mesen pen pachon pon Nilipen bertapang dakpon Moses Teron 365 News India. Itum la nilitum pini Congress a program long news collection apa nang litum nang paduk dong pot nang litum aturo paro nilitum pini ke klempon ke banga pohlo je
APCC la pen ke District Congress Committee hin paneli to panji isi kibanang ipi advice nang ipi je wrong route along tin sita me IMCC constituency tin sita jono jagron so program li to claim ponai la ke bikheke la price rise up taxi RDP pono hormo hortar adoreso la ke nali to kadu ida chini lo pini diesel ador kwalo ma petrol ador kwalo ma la pen ke bojar tame nang litum dail punon alu punon je sak kadawe han amon ta han ador so ma la na tu kadawe ta taglong lo tasi lake BJP atum kirul ke chok chepan ajoine busin litum pudamji atheke congress ay din dum ajak ding tlupen nang claim lo la pen ke penang a property thik tinggang lo te bon sita la hai property ke jor pansi pini arni BJP tum rat ki chari alang tum la ke paklang chot la pen ke lecture si mari pot chot pusinil tum congress atum penil tu pudam ji la si alang li tum kirul ke chok che pana joine si il tum rong aso la pen ke kiduk ki sunga kiduk ke la arada tum bisia ki sung ke punang lo la si la so pa chi pa jogi li pute ili tum la hai program deng pon pen congress itum chipang tang nang po la pen ke ini si congress litum ke rule thegi non MSC election pe litum ke chipai pon thegi ta so ja kong chipalong ye phau chin ni litum ta so atok ano si ta so program ni litum plan pon lo pini ladak nilip dat la pokali mo duar baguri ta do thuji la pen ke along tin to non along do bom lo la ke nal litum kadu da theglong lo la sil la son chin ni litum thep plan pon bom ji la pen ke la so program kedamnang chitia jekloning kan surini rain ko resi pen phai kuni ni phain ko ra ke thom arni an karlitang mohon teron memorial football ke patu angdung kiti ke padopon Kironi police station pen kilometer phok kahelo jengkro LP school ke patu aklamalong ki jutsi karlitang mohon teron memorial football ke patu angdung kiti bangso long kironi practice crazy la penjer song club kandora tum ang bongsi patu pon bangso long kironi practice crazy atum goal ni penjer song club kandora tum aphan parempon bangso mai long karlitang mohon teron aso purajan teron pen charabdun si Karbi Anglong labor union hin pen chepatir pipon sing samjin pen pachon pon bangso mai long lakhain koi baitha lang so MLA rup sing teron man peng alohia man pen chetong dun Anpar Takopili VDC Maipu Bapuram Rong Pardon Singh Dera Maipu Kironi Sports Association Avinas Bay Kongchun Bang Kironi Sports Association Kangpura Teron Inspector Cotton Farm Rensing Crow Social Worker Lapen Kyong Dun Man Pen Ketekeding Atum Chetong Dun Pen RDP Dun Rinti Bangsolong MLA Rup Singh Teron Pen Lamchak Chichak Tekang Ke Jeng Crow Arong Aparman Open Stage Pipon Pupusirat Atengno Ningje Tekang Kironi Panjaram Qatar 365 News India Phaigoni ni phaing koira ke thomar ni hanjang langso ke patua klama long por phai ke thoma por malom pen ke chengsi winter football tournament karlitang jamin timung cheke mo amen pen angdung kitia long alhi sar po man pen kache tongdun Assam Assembly Deputy Speaker Numol Mumin MLA Dorsing Rong Hang Karbi Anglong Autonomous Council Yem Jagat Singh Ingti Kasa Kongchun Bang Dr. Pankaj Teron Karbi Anglong Autonomous Council Board Maipu Kadom Terangpi Mauzadar Langmili Mukut Terang Pencheng Lokke Tekiding Atum Chetongdun si Kipatu Isek Aliralon Pidun Kipatu Pona Teran Atum Lake Kongching Timung FC Teran Atum King Chili FC Teran Atum Aphan Gol Hini Lapen Paiwe Pen Parempon Kehai Anong E Tangka Suri Krepo Lapen Trophy Lapen Kerem Anong E Tangka Suri Keb Lapen Trophy Pajerpon Berta Pang Dapon Hanjang Langso Pen Bisnu Lekte 365 News India Pinia Abirta ke lapuan sekang ton iglong arni ke me kardom